Bismillahirrahmanirrahim. Yeri temaşavana emîro behsa li mêjê bikin ku em bi çawa li mêj bikin wê li mêja me qebûl bibe yaxwet li mêja ku îro em dikin li gorî ayetê çima li mêj mejguneha ve nagerîne. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da sûretê Ankebût ayeta 45 da wiha dibêje Bismillahirrahmanirrahim İnnes salate tenha anil fehşai vel münker. Dibe muhakkak li mêj hêdî insana ştê xerab û ştê pîs û gunah vedigerîne. Ayet gotina kî ye? Ayet gotina Xwedayê. Pekî em li mêj dikin û em xerabiyê dikin, em faîzê dikin, em vira dikin, em birayê xwe dixapînin, em gireva xwe a ku em pê mesûlin ku em jê pere disînin em saxlem nakin. Çima ecêba? Çima Xwedê dibe li mêj keve te ji gunah vegerîne, çima em li mêj dikin û em ji gunah venagerin? Sûç haşa, sima haşa di li mêjê de, sûç di me de, sûç di kur da ye. Sûç di me da ye. Çima em li mêja xwe saxlem nakin. Vek em li mêja xwe saxlem bikin wallahî ew li mêj me ji gunah vegerîne. Niha mînekekî bêjim ji bo ku em baş bi ser hev bixin em baş hev fehm bikin. Niha li mêj ji bo rêwîtiya axretê ye. Em ji bona axretê li mêj dikin. û erebe ji bo rêwîtiya vê dunyayê yani taksî, motor, tiyare, gemî, trên, eş tara bêjin vanê ser behrê yatin bibîne tekne ne çi ne ji bo rêwîtiya vê dunyayê ku meriv ji ciyekî here ciyekî. Em li mêj û van wasitayê dunyayê kan bînin ber hevdû. Niha kevek serê şeveqê em radibin em ereba xwe berî ku em ê siwarin em dora erebê diçin tên, em tekelê wê kontrol dikin, em yaxa wê kontrol dikin, em benzîna wê kontrol dikin, em hê lê siwar dibin. Kevek em li ereba xwe siwar dibin, em hêdî dajon li gorî duruma rê, rê ku kendal be em hêdî diçin rê, vîraj em hêdî diçin rê, kevir be em hêdî diçin, em surhetlî naçin. Çikî em dibin wê erebe biqelbe, wê erebe zirarîne tekelê biteqe. Em hewqa önemê didin ereba xwe ji bo mecdîkî bi vecdîkî. Hele geva rêwîtiya me hebe, rêwîtîka dûr mesela me her 1000 kilometre em ereba xwe dibin serwîsê em ji temircî re dibin kî Xwedê ji te razî be ber pera nekevî çi îca bike ji ereba min re bike riya min heye. Em belî mîxtarekî pere pir em didin serwîsê ereba me dinêre yaxa wê digişt dike, tekelê wê digişt dike, eger bibîne çi îca bike motora wê filana wê em hê li ereba xwe siwar dibin tevlî ku me daye kontrolkirinê daye temirkirinê jî em hêdî birda ciyê ku em zanin we kes ne em dajon ciyê din em hêdî diçin em pişt xwe dinêrin, viyarê dinêrin, eynka ji we re dinêrin, eynka vêya dinêrin em dibin aman ha bi her du destan dîreksiyon digirin. Carcana jî em ji êkeleka we re dibin aman ev der pir talûk e mir xeber nede bira eşim neçe ez ji virê derbasîm vê newalê vê pirê vê berfê vê heriyê vê çamûrê em ê yê xeber din. Hewqek em önemê din ereba xwe erebe jî me dibe ciyê me. Ama maalesef em önemê nadin li mêjê. Em li mêj dikin ama Xwedê tenê zanim ku em çawa li mêj dikin. Eyn te dibe qeyên nêr li dû me ye, bi sîleha li dû me ye û Allahu ekber em tekbîra em ê têkevin nav li mêjê em dibêjin nîv deqeşûne em selam didin. Li mêj ne vîya wa ye. Li mêj eger erkanî wî, ruknî wî, tiştî wî, xweşkayî were serî ew li mêj me ji gunaha vegerîne. Yani di serî da cilê me paqij bin di serî da. Piştî wî destmêja me xweşik me destmêja xweşik girtibe. Piştî wî Fatiha me durist be, etehiyata me durist be en azından piçekî jî em li piya bisekin xweşik Fatiha bixwînin, xweşik em wextê em rûnin em etehiyata bikin, rukûî secdeyê xwe em xweşik bikin ji bona ku ew ayeta ku di heqê li mêjê daye ji me re ji lê xe me ji gunaha vegerîne. Em hinek însana dinêrin li mêj wan vegerandiye. Li çima saxlem li mêj kiriye. Haşa sima haşa Xweda boş nabêje. Xweda boş nabêje. Xweda ji her kesî re dibêje.
المجي ويفقراندي اما المجي فنقراندي تر فنقراندي سوجي منه سوجته ام خو كنترول بكن يعني والله قالك انسان هنا مرد بينه البر جامعه بر مستحى كدسمش دقره اما هو عجله اوقات كسر تعب زواد ميت تدي ملي خشوش هردو ملا تنرم اجبرو شوندا زوام ما نکه چکا خوشک آب سکنه خوشک دستی آب پیخه حتی برای گرش شلبه تنریج ور شوندا زوایه پکی کو زوابه و چوا لمج ورا کرنه عربه به بنزین چوا به هر عربه به بنزین ناچه عربه به تکل ناچه عربه زمستانی کو جماوی پیشی تنه به برف به باران به ناچه چقا عرباوی بها بجی بقتریلیون دلار بجی ناچه مثلا چکوی برف تکه بندر باهوز وره باوره فرتونه وره ناچه هنی لمیج بی آوایه لمیج و عربا خو ام بین برف دو ام دگره ددن لمیجی یا ام دگره ددن عربا خو yani خو gelek insan sünnetten hakin تجان پرسی روی چند رکعت سنت نیورونه اس بین عشانه نزانن تنه لمیشت کن تسبیح حاجی ناکن جانا پری عجلت کن شونا فاتحه ده اتحیات خوین شونا اتحیات داجی فاتحه خوین تخصیه خود شونا بنزین دم آوه تخنه ناچه ام خولیه تخنه ناچه گره بنزین هم تخنه که لوما که هره خدا قرآن کی گوا دانیه اجمت ما مرا دانیه ام دقات بکن yani ماذا ام لمیشت کن ام دقات بکن او حتی نیکو امکاری بنجی وقتی ما هبه بنا خود لگند به لباجار به ام هن جامعه المشکن هر گاوه که مربی باب جهر جامعه خیر کی که او خیر ان دک دایه او حتی جی لبا خدا کو چقا وره یاسکرنه چوندنا سکنا جامعه آیریه و چوندنا جامعه لمشکرنا وی به جماعت به 27 نه انا ام gelme kilo bu yeki froşun başı yan bir hafta froşun başı em bejim pembi ho fırıngi ho tiri ho vesaire ürünü ho gomleki ho pantore ho me bir hafta froşun hatta me bejim hepsi hafta çül hafta penji hafta bfroşun hada ben em lemeja خوشي بقيمات بكن مثلا قيمات ام بكن يعني كبك ام lemeja خو قيمات بدن lemeja خو وخدای تعالی جی قیمت بدمه به ویا عبده کی من ساغلمه لمیجا خود که گاوک ام ساغلمه لمیجا خو بکن ام هیدی دی دست به سنتی ویج بکن ام سنتی خوشی بکن گاوک ما سنتی خو کیر ام تسبیحات خوشی بجن سیب سجارا سبحان الله سیب سجارا الحمدلله سیب سجارا جی الله اکبر برا تب 20 دقیقه başkatını yani روی 5 جارا 20 دقیقه هیت که ساعتک روکی 24 ساعت ایجا لوی دنیای ام دبین برا هر تشتی مه به خانیه به تاکسیه به عربه به پره به مادام کوسه ام آخرتا خوشی ام دقت بکن برا هر تشتی مرور هبه جنت جی خود جنت yani معظم تشکی اما daha خوشی وی هیه خانی daha خوشنه داره daha خوشنه جی نوال daha خوشنه برا او در پارا مکه مثلا برام جناری حضرت رسول الله مثلا وقت گوتنه هم دیار متمته که جنار حضرت رسول الله اما عمل ده امتنه مثلا yani sahabi ki zaman Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam teyba Hazreti Resulullah mescidi lemeşt ki Hazreti Resulullah vali nere kul mecavit kade devi rabe tekrar lemeşt hep cami radibe tekrar niyete otine lemeşt ki Hazreti Resulullah nere devi rabe tekrar lemeşt ki var hassasiye cerat ki di saati Resulullah devi rabe lemeşt ki devi ya Resulullah devi ola ku azram lemeşt mazidi sa bi avay lemeşt kim از وی پیشتر نزانم تخیرا خوش مرا بجی حتی رسول الله جرد بیت وحال مشکی ایجا جبونا خودی جبونا پیغمبر جبونا عیشه خوی دنیای امش هفته به انسانات شده پرسن جبو جوته خو ام ده پرسن جبو ممورتی خو ام ده پرسن جبو نظام پری خو ام ده پرسن المجا خوشی ام بپرسن امش ملکی بپرسن لباجارا به لگندا به سیدا اچوال مشکی
از عجله المشكم از هدي المشكم شكاش بو غدا الفاتحة مقداري كفاتحة مراسة نراسته التحيات مراسة نراسته وي سيدا ملاوي وجورا الريب نشان بدن ويبيجن أوا المشك يعني إجا از باورم في ميناكا عربيكم من آني بلكي هاري خوش به چونكي ام حقا بو ريويتيا دنيا ام پر انا مددن عرباخو ام پاقشت کن ام دره پاقشت کن ام دروا پاقشت کن ام باجا پاقشت کن حتى جان انك انسان دبيت عربي دا جغار نكشينه حتى انك انسان دبي ولا بينش حبه عربا سو ناكم شبارة دحب من شبيرة دحبن عربا حس كدبي دبي برافي عربي امري باري دريج مثلا چكي كزاده مر بارتخ انك انسان سه تربه ام بيجن جنم يا اربا نخش بارا مثلا دبي چكمش دبي كبا خار دبي ونمد ده عربا خو ام جو سو انا مبدن لمجا خوش بنا خد برا في المجي مش قناها خلاص بك يعني هيشي ما بروني بك مثلا يعني قبره ما روني بك قبره ما برا تعرين نيم برا روني بك في المجي لوي الدنياي ما خلاص كان حال في دنياي اگر كل جيه كي عربا ما خراب به تكلمه بالتقى بالشبه بالروبه امكان هي عربيك ورم والما بسكن كاس ما نسكن ما بيجن الو تلفوني كيف كن تلفوني سيرفيس بكن والهواره ما وره اما والله يكم الاخرته نيبي ري بمين كاس هواره ما ناي ويخل هره امرور مين اجا مشي بدن سريع خو ام دوی دنیای ام برد آنامینه. بر المجا مساغلان بگو ام قلع هرن ام صعب بخزلی هرن سرعت لی هم هرن يعني جوان که عربه هنه حد سوان ساغلان ما تدي تدي چه اوه آدن كفناره هيدي چه آمشي سال مجا وصالان بك ام جو كونا سرعت لی هرن وانت بمين خير وخشيدا وانت تمام اماتي خدام